The resolutions that we will adopt today will also have important implications for the direction of the National Democratic Revolution. Iyaqhubeka inkomfa ye-ANC yekukhetha abapholi balenhlangano kulandela kumiswa kwayo nyakenye. Losing a child is inexplicable to any mom. Delamani taka Brett letashona ngesikhathi kubhoma iloli yagesi eBoksburg libanjelwe inkonzo yemgcwabo eMpumalanga neGauteng lamuhla. They're going to get a new ball. The new ball's going to get soggy again. Ema-century lashaywe ngu-Usman Khawaja na Steve Smith ende Australia yaqeda ilanga lesibili emdlalweni wayo ne-South Africa eSydney Cricket Ground ime ku-475 ngemva kwekuhluleka kuma-wickets lamane. Kupnaku plus finyelela khona sikubingelele mbukeli yemngelana Tindzaba tesiSwati lesikwethulela dona khoma la ku SABC 1 na ku TT. I-SABC News iyokwethulela i-channel entsha yendaba zamalimi wesintu ngo-2023. African News Channel eka DTT itakweshela mahungu hi ririmi ra wena. Ngakho ke zithole ngesizulu, ngesixhosa, limi la Setswana, Afrikaans, Xitsonga, kaSepedi, kaSesotho, ngaTshivenda, ngaSebeleswati nesiNdebele. Ndinefana ka SABC shimanga mutingathi uitela ukwadisela maphungo ngalwambo lwa damuni. amahora angama-24 nsuku zonke. Khumbula futhi ngolimi lwakho. Njengoba titfunywa kuvelonke tichubeke njalo nekuhlangana etindzaweni letehlukene chubeka kule nkomfa ye-ANC ye-15 imigomo letsinza temnotfo netemphilo bekhamba embili. Lokhu kutanje le nhlangano seyihlangana lapho iyodzingitsa khona tinhlelo tayo, tiphakamiso tayo nekutsi ngalisana njani nalokweselakala kwemsebenti, indlala, bugebengu letsinza kungena nekuphuma kule live kanye nalenkinga yagesi lehlaselele live. Njengoba inkomfa ye-ANC lechazwe njengalo etawucacisa likusasa lelive seyiphela, imigomo lekumele inonophise temnotfo netemphilo ichubeke njalo nekuba ngundzaba mlonyeni. The resolutions that we will adopt today will also have important implications for the direction of the National Democratic Revolution. They will need to accelerate the pace as well as the direction, and also deepen the impact of the fundamental social and economic transformation that our people are looking forward to. Titfunya tisuka tinkhalo tonke takule live tihlangane etindzaweni letahlukahlukene kutophuma netisombululo. For us, beyond anything else, ESCOM must be strengthened with people who've got capacity to do so, not people who are really not engineers. Busenjalo leBloemfontein lapho kuyobanjelwa khona i-General Aid Statement kulembela Sonto. Tithunya tikhulume kabani ngeludzaba lolubumbano kanye nekuvusa kabusha lenhlangano. The faces that have been elected, it says that these are the people who are capable to take the organization to new heights. Nenyakatfo Kapa inembono lofanako. Some provinces believe that we must scrap that, but we believe that if you step aside, it will create major problems in our organization. People lose confidence in the ANC. eThekwini KwaZulu-Natal tithunya sola tiuguculi umbono wato. So that you ensure that you do not close jobs. We will continue to critically raise the issue of energy. We believe that through the generation of our coal, in particular our prim coal, you will be able to resolve some of the problems that lead to load shedding. Kanzi eMpumalanga Kapa tithunya tithi asichubeke sisebente step aside. We reaffirm that stance again in this 55th National Conference in December, that the step aside must continue because we have got a strong view that that's how we are going to renew the ANC. NaseLimpopo, Mpumalanga, Northwest kanye naseNtshonalanga Kapa betihlangene tebuchwepheshe titfunywa.
Yaqhubeka ingomfa ye-ANC yekhetha pholi balenhlangano kulandzela kumiswa kwayo nyakenye kanti umengameli we-ANC Cyril Ramaphosa wetfule inkulumo yekuvula lengomfa ngetulu kwaloko ngempela-sonto lenhlangano itawugubha iminyaka le-111 liyatiwa ngeJanuary 8 statement lebanjelwe eBloemfontein esifundeni se-Free State. Kuva-ke kabanti ngaloku sikhulumisana nenzatheli yetindzaba tepolitiki lengumkantshubovu Samkelo Maseko. Samkelo, asikubingelele sikwamukele etindzabeni tesiSwati. Sibingelele umsakazi siphinde sibingelele nabalaleli. Ungasidwebela sitfombeke ngicamane sokuthi kuchubekani lapho ukhona khona. Ingqungquthela yayo inhlangano ebusayo iyaqhubeka njengamanje lana baxhumene nazo zonke ezinye indawo zezifundazwe zonke ezu9 zaseningizimu Afrika lapho ingqungquthela enkulu ebanjelwe khona ilana eFree State eSafari Lodge lapho umongameli weqembu Cyril Ramaphosa eyivulile lengqungquthela wathi inqubomgomo ezothathwa ezocwetshwa kule ngqungquthela iyona ezoyisa eningizimu Afrika phambili kakhulukazi ekusimamiseni umnotho waseningizimu Afrika uqeda imbuya ngothi kanye namakudala namathuba omsebenzi alabantu abaseningizimu Afrika abangasebenzi. Mningi-ke imqulo engaphezulu iANC efuna ukuthi iningizimu Afrika ithathe kakhulukazi inqubomgomo ethinta amathuba okwakha imisebenzi nabathuba ukuthi aqede lokucimacima kukagesi kule nkampani ephehla ugesi eningizimu Afrika iEskom ebhekene neyinkinga nanokuthi imaphu amanye amasu amasha abangaqhamuka nawo ukuthi bekwazi ukuphehla ugesi singathembeli kuphela kwamalahle. Ingabe ngwaphi amaphuzu lagcamile lavetwe ngumengameli? Amaphuzu aqhamile umongameli we-ANC awashilo ngenkathi evula lengqungquthela okwesibili namhlanje uthe izithunywa eqhamuka emagatsheni azibeke iningizimu Afrika phambili ziqhamuke namasu amasha ukuze bezokwazi ukusimamisa umnotho waseningizimu Afrika. Uphinde ukhumbule kwaba nesiphakamiso ngaphakathi emagatsheni e-ANC kwingqungquthela eyicwecwa inqubomgomo yeqembu lapho kakubheke khona izindlela engabuyiswa ngazo umhlaba kwabantu abansundu abadla imbuya kwethu nabahlwempu abadinga umhlaba ukuze bekwazi ukuziphilisa. Lezo zinto leyo mqulu iyona futhi abantu amalunga eANC akuzekule ngqungquthela kuzona zonke zeyifunda ezu9 zaseningizimu Afrika lazikhona ngeyifundazwe zixhumene lana kwihub elana eFree State abayibhekayo. Lapho ke uzothola ukuthi namhlanje ntambama kukhamba kwesikhathi bazobe sebeza-ke ebusuku sebezotshela iningizimu Afrika ukuthi iziphi inqumo abayithathile njengenhlangano ebusayo kakhulukazi inqumo ezithinta ukuthi umnotho waseningizimu Afrika usimamiswa kanjani, umnotho futhi uyiswa kanjani ezandleni zabantu abamnyama abansundu akuyibona abadla imbuya ngothi namasu amasha abazoqhamuka nabo ukuthi inkinga yokucima kagesi nokuthi ugesi uphehlwa kanjani kabusha ngaphandle kokuthi kusetshenziswe amalahle. Izona zinto esizoyilindela lana masebefika labo hlalo ababhekele lamakomiti, ikomiti elibhekele ukusumamisa umnotho waseningizimu Afrika, ikomiti elibhekele inhlalakahle yabantu baseningizimu Afrika, wena wonke-ke amakomiti kanye nekomiti elibhekele ukuthi isithunzi se-ANC basikwazi ukusigcina kanjani sisihle kungabonakali kuyinhlangano ebhekele nabantu abhekene nabantu abantshontsha imali yombuso abahlisa imali ngomlenze abangabacabangeli abantu abaseningizimu Afrika. Msakazi asibambe lapho-ke ngenxa yesikhathi sethu. Samkelo, sibonga kakhulu isikhathi sakho. Ngusamkelo Maseko, inzatheli yetindzaba tethu tepolitiki lapha eSABC yasichazela kabanti ngalokuchubeka kule ngomfa ye-ANC. Umcondzisi weliphiko letekushushiswa velonke Shamila Batohi uthi leminyaka lemibili letako itawuba ngilebalulekile kumtsetfo lowengamelele live. Batohi beyakhuluma ikomitini lebuke kusebenta kwetebulungiswa ngenyanga yembala nyakenye. Ngalesikhathi kuyakhuluma nesive ngetiphakamiso tembiko welkomishana lazondo. Mengameli Cyril Ramaphosa wakhuluma ngekubaluleka kweliphiko letekushushiswa kubambisana nahulumende ekulwisaneni nebugebengu nenkohlakalo. Eminyaka wa-2019 mengameli Cyril Ramaphosa wathi lelive lilahlekelwa imali lebalela ku1 trillion emarandi ngesimanga senkohlakalo. Ramaphosa ukhulume kabanti ngalokutewendiwa ikhabinethi yakhe kulandzela tiphakamiso tamengameli wamajaji Raymond Zondo kulikhomishana leliphenya ngekubanjwa kwembuso ngabhongwane. The Commission's report notes that state capture was facilitated by a deliberate effort to subvert and weaken law enforcement
and intelligence agencies so as to shield and sustain illicit activities, avoid accountability, and to disempower opponents. Ramaphosa waniketa liphiko letekushushisa umsebenzi wekubuka lobugebengu kepha umcondzisi waleli phiko velonke Shamila Batohi uthi kunenge lekubukane naleli phiko. We are finally reaching solid ground. I think one of the indications that the NPA is beginning to, the wheels of justice are turning, is the increasing attacks that the NPA is facing, including comments like biased prosecutions. These are clear indication that those that fear accountability are trying to undermine the work of the NPA. Professor Lucas Monti weNyuvesi yaseWestern Cape lonikete umsebenzi wekuphenya leliphiko letekushushisa uthi leliphiko selende umsebenzi lomuhle kuphenya emacala. There's an increasing sense of frustration with the performance of the criminal justice system, and that can, to a very large part, be placed at the door of the National Prosecuting Authority. So yes, on the one hand, one has to acknowledge that there has been significant progress and advances made in respect of high-level cases. Ngalesikhathi akhuluma ngemsebenzi lowendiwe ngololiphiko ngeminyaka wa 2021 kuya ku 2022 kulikomiti letebulungiswa ngenyanga yembala, Batohi uthi kunengcubekela phambili emsebenzini lowendiwe ngololiphiko. Inkonzo yemgcwabo yalabane labashona ngesikhathi kubhoma iloli yagesi eBoksburg ebanjele esonweni edolobheni leli likanekise eMpumalanga neGauteng lamuhla. Lo mndeni wakaBrett ulahlekelwe imphefumulo yabantwana labane elangeni lelandvulela Christmas kulesehlakalo, kanzi bangemashumi lamathathu nesikhombisa bantu lesi balahlekelwe imphefumulo yabo kulesehlakalo. Labamfana bachazwe njengebamfana labekathe bathandzeka. Impilo yabo ishabalele ngemzuzwana. It is a difficult time. Just want to say thank you to Harry for all his love that he gave me. Thank you for Adrian's lovely hugs what he gave me every morning he sees me. Sebastian's funniness and Jamal, baie dankie vir al jou liefde. Labamfana batawushiswa lapho kutabe kunemindeni khona kuphela. The empty space of our missing children will last a lifetime, and so they will be missed forever. Help us by holding the space of that truth for them. Labalishumi nakubili kulabashona bebakathe basebenta esibhedlela lesisedvute naleli bhloho iOR Tambo Memorial Hospital. Labanyenti labalimala lekufaka ikhathi ticimamlilo basathola lusito esibhedlela. Hulumende wesifundze eGauteng uthi kungendeka kufuneke tigidzi letilishumi nesiphohlongo kulungisa umonakalo lowendeke kulesibhedlela. Neluphenyo koluyachubeka njengoba leli bhloho lisavaliwe, kanti nemshayeli waleli lolu ukhishiwe ejele ngenxa yekungabi nebufakazi lobuphelele. Nemaphoyisa aseGauteng nawo achuba lawo luphenyo kufuna labo labalahlekile. Tangomatesimo selitulu tikhiphe seqwayiso sekudvuma kwelitulu lokutawuphatamisa tindzawo letahlukene eKZN lamuhla linzeleke imvula lengetulu kwa 50 mm etindzaweni letingahle tiholele ekutseni kube netikhukhula emigwacweni nasemakhaya. Masipala waseThekwini kanye nahulumende babeke litsimba letenhlekelele nebetimo letiphutfumako emigwacweni sekukhishwe seqwayiso sesimo selitulu lesesigabeni semfica semvula lephatamisa etindzaweni letisenyakatfo kusukela eBhalito kuye eMkhuze. Kuletinye ke tindzawo kukhishwe seqwayiso sesigaba sesihlanu kubala tindzawo letfake eThekwini naletinye, kanti ke sitawa khona ke simo selitulu lesenabile nasiphetha Tindzaba nanto zakhe emathebula. Licala libaboshwa labalishumi nesiphohlongo lelifake ekhatsi tinkapani nalabatsindzeka enkohlakalweni lebitatigidzi temarandi nekukhipha liphahla lwendlu letfulelwe ngelitsheboya esifundzeni sase-Free State lisesekhashane nekuphela. Mapalane jikelele waphambilini we-ANC esimahashule nalasolwa nabo babukene nemacala langetulu kwa-70 enkohlakalo kanye nekuntshintshiselana ngemali lengcolile. Lamacala afake ekhatsi kutfola ithenda ngalokungekho emthethweni lilinganiselwa ku-255 million emarandi yekukhipha liphahla lwetsheboya Ezimashwana lasolwa nabo ecaleni nenkohlakalo ukukhishwa kweluphahla lwelitsheboya belingena liphuma enkantolo ephakeme yase-Free State nyakenye.
Ngendlovane labanye bebasolwa abasola umbuso ngekuba bophela emasondo enyathi kuleli cala. Mahashula somabhizinisi edwini Zondi lona bengumcondziso letiko letikuhlaliswa eFree State Thabani Zulu kanye nalona bengumphathi etiko letikuhlaliswa eFree State Timothy Moketsi bakholelwa ukuthi umbuso ucinzetela emalungelo abo ukuthi bashushiswe kahle kungathathwa luhlangothi nokuthi bufakazi bungathathwa kulombiko wokubanjwa kwembuso ngabhongwana. Kanti umbuso wathi phika letinsolo wathi benta luphenyo lwabo lolungayamani nebufakazi lobukulombiko wokubanjwa kwembuso ngabhongwana. Unfortunately, these applications delay the proceedings. That is unfortunately so. Ngendlovu lenkulu Mahashula nalasulwa nabo sicelo sabo sokuhocisa lamacala bathwese wona sakhishwa ngelifastelo. It vindicates our position that the issues that they raised in their interlocutory application should be ventilated by the trial court. We are now focusing on ensuring that the pre-trial conference that is scheduled for the 10th of June 2022 is concluded. Mahashula nalasulwa nabo bathi NPA hudvula tinyawo kuleli cala. Babika ukuthi kunekungenelela kwetepolitiki nemthelela wetimali. And out in the public eye, we are these corrupt people who don't want to respect the law. Lona bekabambele kuba inhloko lelitiko letekuhlaliswa eGauteng Margaret N. Dietrich usolwa ngekuthola imali engetulu kwa7 million emarandi. Umbuso waqinisekisa ukuthi lona lobekasebentela Mahashula Moradi Choloti naye ufakiwe eluhlweni lwebasolwa. Kungomanje tingetulu kwa 30,000 tindlu eFree State letisolo tifulelwe ngelitsheboya. 2 to 3 years now, I lost my grandmother due to the asbestos. My mother was also passed away by TB, but I didn't realize for it is the cost of asbestos. Kulungiselelwa kulalelwa kwaleli cala kulenzelwe ukuthi kuqale mhla tingu-20 kule nyanga lesetulo. Asiphize sikwamukele mbukele Tindzaba tesiSwati ku SABC 1 nakuthi TT sichubeka nato. Kweselakala kwemandi lahlandekile kuyachubeka nokuba ingcinamba kuletinye tingcenye tesigodzi se-OR Tambo esifundzeni seMpumalanga Kapa lokho kwendekana nobe kufakwa tigidzi temarandi kulomklamo wemandi lowatiwa ngemzimvubu water project lebekuhlose ngawo kucedza inkinga yokweselakala kwemandi takhamotita semakhwaleni naselusikisiki titsi sale ushesha uphele lo mklamo kutwakheka amatfuba emsebenzi diphinze tibe nemandi lahlandekile. Sibe kakhulu isimo eLichtenburg masipala weditsobohla eNorthwest disebendi tetingondleka titfube umsebenzi tikhala ngekungakhokelwa umholo wato ngenyanga yengongoni letiye tenda umsebenzi lobalekile kanzi titsi kungakhokhelwa kwato kutithikamete kakhulu tibe setivala ligede lalo masipala tasakati maphepha yonke indzawo. Siteleka setisebendi tekontileka sichubeke njalo nokuphatamisa indzawo yeditsobotla. Bathi abakakhokhelwa imholo yabo yenyanga yengongoni basakate emaphepha alomasipala lidolobha lonke letisebendi tifuna ukukhokhelwa imali yato bathi khole bantfu labane kuphela kuletisebendi letilikhulu. We are not paid for December. Our salaries for December we didn't get paid, and before that it happens that October and November we are not going to get our overtimes of which we worked for. Isamu ivakalise libumbano. These contract workers are essential workers. Now, if you are saying you are not paying their salaries, they are not be able to work because some of them they deliver water to the communities when there are funerals. So, are you saying that they must not go to deliver water to the funerals because you cannot go and work with empty stomach? Kusenjalo lo masipala uthi inkontileka yaletisebendi ifinyelele emaphethelweni lekuzizatfu lesente ukuthi bangakhokhelwa. The municipality has terminated all contracts of contract workers. Therefore, there are people who are busy spreading wrong information that the municipality has paid its contract workers' salaries of December. That rumor is the one that has caused some contract workers who alleges that they have not been paid by the municipality to storm inside the municipal office. We do promise that if there are contract workers paid during December month, those who are not paid will be paid what is due to them by the municipality. Kuphakelwa kwetinsita kuphathamisekile njengoba letisebendi tifunge tagomela ukuthi titawuvala kulesakhiwo salomasipala titetiholelwe.
Nasibuka timakethe tetimali sithola ukuthi irandi lehlile nalicasaniswa netimali takulamanye emave. Ngakele bese kuphathele tona lamuhla ungakhohleke ngibukeli ukuthi iSABC ivula ichannel lensha letfolakala ku DTT letawethulela tindzaba ngelulwimi lwemtsabu ngekuhlukahlukana kwetinhlanga tikhona ke tesindebele kusasa khona la ngesikhathi lesifanako emva kwetitolo sikhona simo selitulu nanto zakhe msale kahle.